Waktu midi duta kelong tengke kampur sarkul officer kar benglong lu othat lang soan wangsi kar benglong toolgate along kar benglong autonomous council pen boost tax asoki rum boma puthak othat lang so pen kar bipena kapreka khei tum complain ki bipena jok ke wang la pen la so puthak alang lidak wang si la kar benglong autonomous council ahin pen boost tax ki rum boma puthak kang kire pan ke wang Pasila ke isi bangera ke chok chit thetan khang jang alam lo lada ke kampur long pen sarkul pisar ke wang pen karbiang long tulge talong ke wang pen kang kir ni aron ma sebe jong si ko pile da son do koklo bulongte karbiang long autonomous council pen la mane cooperation si la so kam ke claiming e polo seta lada ke wang pen alang li kipu bangla pohilo non bothat lang so parai dolong parai anabang ke la ke nogong district pusigipu alangli kipu bangke 1964 nikan isi 6 April 1964 nikan isi mane notification do haso notification atengke la borpothar la pen ke la pu maisa ma hiwerong bangke tribal block pusi Assam government pen kang hoy la so teng se alangli gamatha bangke la da kanta Nagaon district pusi alangli kipuda la bangke chokchi pusi athe 1959 ninka Karbi Anglong district long det pen Wathat lang so police station loke kimcheng lo unor ke entire Karbi Anglong West Karbi Anglong district lo hasut ke Hamren sub division pusiki pulo la so Hamren sub division plan pen police station isibe la so police station men ke Wathat lang so pulo asi Wathat lang so la so notification police station notification ke 30 October 1959 in kansi notification kipi la se notification ta la hello la pelaso notification atte ke bangke maisam la so area ke la ke Karbi Anglong bate Wathat lang so police station andar aposi serial number to maisam ke haso notification te ke 334 tak piklang lasi la pena parata aku pusat abatai Assam government pen aku notification pilo 24 June 1975 inikan la penaso notification ke Assam Gazette long publish lo Assam Gazette publish ng 3 September 1975 la so a Gazette teng hala so Gazette long ta Iden Bari Longre Maisam Kharupinda la pen Tharbebi la anke Karbi Anglong autonomous council district arlu boundary pusi lada kilo so andar ke Hamren police station andar pusi lada peklang pon tanglo asila daga bangke Nagaon district mane kampur bena control ni alam thema sida ke ledam de lasi alang li la komane elang paka ke pen komane abang pu inut laso report ki pen jok lada ke bang pen la boson Karbi Anglong autonomous council of han lang plot pen asana claim bangke ke chok chi pusi nili pudang la pen la bangke si serious mane action eneng pusi nili pudami ni hal athe lasona asai kampur sarkul pen ke claim abatai 1993 ningkanta la pusang dulo halaso aho tadak maisam along toolgate kikim damahut la pen raja gaw along la huya dimalong Karbi Anglong autonomous council pen toolgate mane kim lo laso kikim ahod la pela so aputha ka farman Nagaon district pate kampur sarkul pen kadugo we la so hormu hortar na sispon na son dulu seta api kaduwe lang chapet lo la ke kampur authority pen ke dak nei klemi alam the masi le dam de pusi with data with document pen lang dam lo la se aso hod la kadugo we kisis tang article ta 23rd April 1993 ningkan Karbi Anglong autonomous council fan handover na ko la 1993 ho kaila hirban lasi laso lam the buta hut pena hut lapu lang piparai mate West Karbi Anglong along laso inter district boundary lam the buta kaita Nagaon district ke hin pen so lam ke do pombo si la ke kapidu pone lam the masile dam de athe na 1975 nikala Gazette ting pen alam the buta isi message ta 1988 nikan lahilo WT message lo hala so WT message pana ta pulo jela maisam mendang lo bopen niligi putang
kharu pinda tangho lahaya tharbia bi iden bari lahaya ke Karbenglong autonomous council andar mate Karbenglong district andar lo usi labang ke kipulo sila an kado chini dera fita pini kado goela incap pame me pen kampung sarkul officer lapson Karbenglong wang pen la sona inage claim de bang ke la bang ke chiki pinrem lo la sila soputhak Karbenglong autonomous council la hin pen ta non puta ase chubi dundelang ase prapjin pen Karbenglong autonomous council la hin pen ta la soputhak reaction pc la soputhak action amate ke la so lam hoi bang ke pf hansi nili kar ex Karbenglong autonomous council la a member la so pini la so birta kapang dak atung theng do nili lam jailo anchalo kadong